pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Di komunitas Pak Lyngdoh Ieid political leader besar di badan Samla. Ieid itu Thaw kan, ibalacu yok senang kerja. Lai turun ke setiap ketemu projek klinikal Pak Kiwi. Ieid itu Jingrwai, Thaw Jingrwai itu. Dia kejumpulan kini giveaway kontes kalau manajer masih kipai ki badan Samla pang. Kam tampil akan kebut kedam. Dia komunitas Pak di Ieid badan Samla Jingrwai Thaw Jingrwai, but masih kena tu hakim hikam. Komunitas berak-berak tu ke Jingrwai di Khasi Ieid Imei di balak Thaw di Pak Lyngdoh tu Jingrwai bawang. Jadi di entah kenti nilai apa yang sebut dengan ayat yang jawab amat. Kalau ibadah kami di munai singkli, bahapa ide jari nasi di buat mesti ombak pun di plus Estamos lagi pelan kontes kan ni. Pak amankan ke tu. Apa ini giveaway kontes urbanai mishwa. Apa ini giveaway kontes urbanai mishwa pan minta anda iyo iknom job, but ki participants kita dua ada di kesempatan, but lagi kesempatan mijit tang arngan di but ikini kiwi part kiba kelam job akan giveaway kontes kim day banyak Thaw mensian nama shikmat ini bu yang kiwi pakai giveaway kontes akan ka PL News YouTube channel jadi bapo nak tim PL News